Kviz iz Biblije. 15 pitanja da provjerimo vaše znanje o Bibliji. U komentar napišite točne odgovore i koliko ste točnih odgovora sve ukupno imali. Bog vas blagoslovio i sretno. Prvo pitanje. Točno ili netočno? Biblija je najpopularnija knjiga ikad napisana. Pod A. Točno. Pod B. Netočno. Točan odgovor je pod A. Točno. Biblija je najpopularnija knjiga ikad napisana. Drugo pitanje. Koja je prva knjiga u Bibliji? Pod A. Evanđelje po Mateju. Pod B. Postanak. Pod C. Psalmi. Pod D. Otkrivenje. Točan odgovor je pod B. Postanak. Treće pitanje. Koliko je dana trebalo Bogu da stvori svijet? Pod A. 10 dana. Pod B. 6 dana. Pod C. 3 dana. Pod D. 7 dana. Točan odgovor je pod B. 6 dana, a 7. dan je odmarao. Četvrto pitanje. Tko je bio prvi čovjek? Pod A. Abraham. Pod B. Adam. Pod C. Noa. Pod D. Mojsije. Točan odgovor je pod B. Adam. Peto pitanje. Tko je bila prva žena? Pod A. Eva. Pod B. Sara. Pod C. Rebeka. Pod D. Rahela. Točan odgovor je pod A. Eva. Šesto pitanje. Gdje su Adam i Eva živjeli na početku svijeta? Pod A. U Babilonu. Pod B. U Egiptu. Pod C. Na nebu. Pod D. U Edenskom vrtu. Točan odgovor je pod D. U Edenskom vrtu. Sedmo pitanje. Tko su 3 sina Adama i Eve navedena u Bibliji? Pod A. Kain, Abel i Šet. Pod B. Abraham, Izak i Jakov. Pod C. Noa, Mojsije i David. Pod D. Ivan, Luka i Marko. Točan odgovor je pod A. Kain, Abel i Šet. Osmo pitanje. Kome je Bog rekao da sagradi arku? Pod A. Abrahamu. Pod B. Mojsiju. Pod C. Noji. Pod D. Davidu.
Točan odgovor je pod C. Noj. 9. pitanje. Koliko je dana i noći padala kiša kad je Noa bio na arci? Pod A. 20 dana i noći. Pod B. 30 dana i noći. Pod C. 40 dana i noći. Pod D. 50 dana i noći. Točan odgovor je pod C. 40 dana i noći. 10. pitanje. Koji je bio Božji znak Noji da nikada više neće uništiti zemlju? Pod A. Duga. Pod B. Zvijezda. Pod C. Grom. Pod D. Sunce. Točan odgovor je pod A. Duga. 11. pitanje. Koliko je braće imao Josip Egipatski? Pod A. 7. Pod B. 10. Pod C. 11. Pod D. 12. Točan odgovor je pod D. 12. 12. pitanje. Što je Jakub dao Josipu što je kod njegove braće izazvalo ljubomoru? Pod A. Zlatni prsten. Pod B. Šareni ogrtač. Pod C. Srebrni pehar. Pod D. Luk i strijele. Točan odgovor je pod B. Šareni ogrtač. 13. pitanje. Što je Josip rekao svojoj braći o svojim snovima koji su ih uznemirili? Pod A. Da će postati kralj. Pod B. Da će ga braća pokloniti kao roba. Pod C. Da će se svi njemu pokloniti. Pod D. Da će spasiti obitelj od gladi. Točan odgovor je pod C. Da će se svi njemu pokloniti. 14. pitanje. Tko je bio prvi izraelski kralj? Pod A. David. Pod B. Šaul. Pod C. Salomon. Pod D. Rehoboam. Točan odgovor je pod B. Šaul. 15. pitanje. Kad se Danijel molio Bogu, nakon što to nije bilo dopušteno, gdje je bio bačen? Pod A. U jamu sa svinjama. Pod B. U jamu sa zmijama. Pod C. U jamu sa lavovima. Pod D. U jamu sa paukovima. Točan odgovor je pod C. U jamu sa lavovima. U komentar napišite svoje točne odgovore i koliko ste točnih odgovora sveukupno imali. Ukoliko vam se sviđa ovaj kviz, pogledajte i ostale. Ovo je 13. epizoda. Pogledajte ostalih 12. Ostavite like,
ostavite komentar i podijelite ga sa svojim bližnjim. Bog vas blagoslovio. Amen.